لکلنی اومشکی قیمت بیلدار خستن ام هیویت کن گلیمه هنگ دجی ام بیشن باوریا خو خورد که هنگ دجبری نیاری خو کینا خو هرسا خو مزم که او تبلیغان مشابه وان خباتا بوه جبر کویدی آزادی سروک آپو آزادی کردستانی کتی ناو هوا گریدای اگر ام 200,000 کلنی بگیجن هف او بقیرن دا آزادی سروک آپو آزادی کردستانی بقیرن اوی بکیر بی تایبتی و بکناسی هم گلی خود توایی حفظه ثبات دعوت مشا کلنید کن ام البندا گلن کوورن لی ایرادا خواه لسروک آپو خودی درد کهون ام دبیجن ورن لی ایرادا خودی درد کهون سروک آپو آزاد بکن هذه ماش گلی کرد جبو حفظه مه پیشیا مال کلنی چالاکی هی گرسیج بو سروکاتی جبو آزادی سروکاتی هذه کم همو گلی کرد و دوست خوشی و روزی لوی داری آماده بن امی همو گل لوی داری خودی سروکاتی خود در کهون خودی گری لای خود در کهون مشا حفظه مه ام عیسانکی کو وجدانی وی دستی خدای نسته وجدانی خو برا حموک و نکلنی واقع بوتیات غوزم حق هست مال خدا نمینه در کفن بکو لکولینه در کفن ماشو ملود مال خدا روی نانن ملو نبی متنفر ما قچکه خو خلاص کرنه ما به هزار شهیدانه اف تجرید لسر سروک اف سری 25 ساله اید زندان دیه و اف 3 ساله جی هفدیتن تیرا چینا به طیبت جدایی کاره جناره جبرکو ایرو جن بصایا خواده و سروک هاتن اوی آستی و بری جن جمالی خودر ند کتن ایرو جن شورشا جنی چی بویا لروجاوا لهر داری گرک هر کس تبلی مشا حفده مهی لکلنی بوه ام دبیجن جبو آزادیاری بر آپو پیوسته کو ام تی بکوشن ام بانگوازیا خواهد کن بانگوازیا ما جبو حفده ثبات لباجار کلنی اف بانگوازی یک دیروکیه اف مش ها دیروکیه کو تواهی اروپا و بری خواه بده باجار کلنی حفده ثبات ام جیبان دکن چاوا کو تفگر آزادی ارکا خو بجیتینه ام جی وک ولات پاریزین و ام جی وک تفگرین جن ام جی وک آشتی خواست و دا خوازین و تفگر پیوسته کو ام لسروکاتی خو خودی در کبن ازنیشن مالیتمه نه ناموسو کالیتمه نه بیچارو به خودیمه جن جیان آزادیمه رادیو دنگ گلدن باش گدارن هجا ایرو دو سبات 2024 ام بجن اکتوال بورنه بله جی 15 سبات سالوگرا کمپلناو نتویره 13 روزمان 25 سالن ربراپو لگرتیگا ایمرالیه زیده 3 سالنجی آگاهی ربراپو سگرتین ایمرالی نینه اونایی گرتن نه پاریزر نه جمالبات نکارن بچن ایمرالیه گله کرد ای سال به پنگاوا جربه راپورا آزادی ج پرسکریکا کرد را چاره سری سیاسی سال وگره کمپل پیشوازی دیکن کردستان و سرانسری جهان چالاکیان دست بکری و حتی 15 سباته دوام بکل با کردستان جی یک حتی 15 سباته جدو ملان و مش دست بکریه دیکلا کمش و میتینگان لبا کرشتات سوریجی هزین اولکاری هندورین به آلیکاریا قصدویه پیجی بینگا و اولهی مروباهی لکامپ هولی دانه دست بگیرن اپراسیون دروژه هفتان دوام دیگه حتی نها گلک شانین و شرطی لکامپ هولی هاتنه گرتن چکو جبل خانه کتنه دستین هیزین پاراسنه و ایروج باکوری کردستان پارلمنترا دم پارتی سمیه بوز هفسروکا کون مدیروکن اکچا و روشنمابان سارا سید افران ببن میوانی من بله گودارین هجام مگود کل با کوره کردستان خواته کی گرینگ دست بگیره جدو ملام و مشتل دارخستن پارلمانتر سمیه بوس بمره ریزار سمیه هم خیراتن و شانامه جنها و قوت به خواته کی گرینگ و دانیه پیشیا خوا امرهنه کی جواگاهی بگیرن هنها گهانه کودره به طایبتی پیشوازیا گل جبوه چالاکی چیه
مرحبا جوارا سريدة جي أسفستار مجبوي تهيولبونا برنامج بلي وقتا ودست بكرنا برنامج دا جي وقت براستي جي أوا برنامج كي بوقت كي فرهي مدايا بيشيا خواه نتهني جبو يك سباتي ودست بكي 15 سباتي بقده جي سريدة جي أوا چند محبو آمدكاريو خباتين جور بجور جبوي شكاندنا تهجتي جبوي آزاد کرنا برز اوجالان فیزیکی جی گلک چالکیو برنامه هاتبو درخستن یک جوان جی ایرو مشه آزادیه یا مزنه و کتنا و بدو ملیان دا دست بکر 1 ملیون قرصه 1 ملیون وانی دا ام گند بگند نافچه و باجار ام دچن بکلی خورا هفدیتین دکن جبونا شکاندن تهجیتی ام به هفرا دنگی خواه بانگوازی خواه بلندتر بهتر زیده دکن دو جوانی ام دست بکرن پاییز زوای حتی الباقی ملوی داری مشه خواه دومانت بگل پیشوازیه که به جوش و کلجان می پیشوازی کرن براستی هم لپاییز زوای هم الباقی جی او جوش خواه نشان دا واری سکان خواه مل الباقی کر می روستنا وک روستگاه که ملوی داری نو مالباتان تا امرونشتن بان را آخوین خبر دان جبویش کاندنا تجدی بانگازیوان داخوازوان و امبیجن سر او تجیتا کل هر دری ترکی و هر دری کردستانی خواچا باندورا خوا نشان دیه سر وانا نرخوان نقاشوان به هفرا مگر ایروژی مبری خدا شمزینان جی شمزینانی درکدن آنها جی بر به گبری وادچن شخوا پشت هلبجارتنا 14 گلان و 29 گلانی دا جی براستی او انجام درکت بو هولی گل دخواست ایدی کو افش تجدهانی کو ورشکاندن دنگه کی آگاهیه کی جبرز اجلان ورستاندن اوان به دهان سال ترکیه همو گلین کرد لهمو گلین ترکیه دا بنی تجده کی گران کریدانه بنی قیدن بنی قریزن جور به جور دا جیان خواه به زوراهی دمشینن اوان به واجو این هانینا همو مروف جد هجریت و جد پولتقای هانی شهر مروف نکاره به گمان بیت دکیل بنرخینه جبر ویه که جبوی چاره سریا برسکره که کرتا دموکراتیک جبوی وکهوی جبوی آزادی جبو آشتیه که برومت و ماینده بیوسته که دری امرالی وره بکرن آزاد کرن برز اوجلان دمل دست وره آوا کرن جبر ویه که جی گل شخوا ببریاره ام جی ببریاره وان کتنه ری ام وی ری هانی دا بتنینین به حوالین میو خوگرین میو آلین کدو دموکراسی دا دلگرتنه و ام بیجن تید گوشن اوان همو جی تولوی میشه بونه گاوا که ام دچن نوا گل جی بوی جوش و کله جانی و دبین دنگی و دنگی میه او دخواز میه ون ریوی وی رینه ام جی وی باری و وی خباتی مدایه و ریا و بکری بدوینش برا ام جی بوی ما براستی جی هولدانه کی زیادتر ده پیشیامه ام جی ایدی بهتر هولدتن ام ایدی جوشامه مزن دکن و کشکاندنا تجده لهر دری جوشه کی مزن گل پیشوازی دکه ام جی مروف دزانه کو داخوازه گل اوه ریا مجی اوه ریا آشتی و آزادیه بله به همان هلبت و ببرفرهی نرخان اللي بس خوازم برسكي كنجي بكي ما جركو دار فتبه يعني جبركو مشكي دم دريجة جاريه كي كوف قاس دم دريج بار مش وخباتكي دس بكريه ببوني 15 سباتي دوان دم همان عند هلبت بري جدا بوده بتصيبتي من خوازن بوي چالاكي پیامكي چاوا بدن هم جبركو بگله كرت باوايكي ام بیجن کو ببریار پیشوازی که البته لبله لسر قادا رای گشتی لسر جبو گلین ترکیه جبو هزین دموکرات جبو جنو جوانان هند خوازن پیامک چاوا بدن بله و گوتناوه اوا دمکی دریج بو چالکی کی وها برفره و دریج نهات بو درخستن لی ام دبیجن اف چالکی هانی نتنی نابرا یک سبات و 15 سباتی پیش وکی مگوتو بوجی بری دا دست بکر بو لی آنها جی بانگوازی همه براستی ویه که گلی محمو اکو آشتی دخوازن اکو آزادی دخوازن وک هوی دانه بیویسته کو مل بدنه وی چالکی
دست بدن وی چالکی خیلی ویجی مرو دکاره و ها بیجه ببورن نام نوا نوا باشار ریا خو اکت که هم ده که دانه هم جی بوار بیجوره سرکت ندخوازن گلک سپاس یک جوان یکیش مرو دکاره و ها بیجه مندزانن واتیا 15 سبات جی واتیا کی گرینگه کمپلویان توی و سرسلاویه و ام دزانن تجد کرنا برز اوجلان تنی نب پولیتیکایان و ترکیه دا رواج داره به هر من دمی هر دریجی اب شرمزار کرنا وی کمپلوی جنا بر خدا خودید که جبر وی کی جی دنگ بلند کرنا دنگی ما بلند کرنا وی هزی به وست ایدی خورتر به ایدی مزمتر به ام جبوی همو گلین خوش بی بانگازی دکن دست خو بدن ملی خو بدن دنگ خو بدن دنگ آشتی و ای آشتی لهر دری جهانی لازم بکن بله زور سپاس دکم بر سمیه جبو که هون تبیشان اما بون کارو خباتی که گرین جل پیشیاوش نها و سرکفتنه دخوازن ابیش هلبت خبات واجنه زبا بشوپینن بله آنها امدیسا مشی جوین انا بجوین هودو آنها هوال بنده منن جبوناوی از مها بگیجمه حیاتا خواه سرکفتن یامه امی تقص بسرکفن آزادی هم جبوی گلین کرد هم گلین ترکیه هم جبوی برز اوجلان امی تقص بینن بله سپاس که سرکفتن جورت خوازن خود بین خاطری و روش باش دم باش بله گودارین هیجا حوالین من آگاهی دان کو از خوازم با که نوچه الازگین ده برنامه ده بواره پار بکم لباگو که تفگیر لشکری دولت آترک دا دست بگیرن دنگی تقین آنتیل هری ماچهای باگو که لچولترا نافچه نسیبینا مردین دولت آترک دا گیر تفگیر لشکری دا دست بگیرن هری ما کلو و تفگیر هلیکوپتران لهی گلک وسیت زرخی هاتن سو کرن هات زانین کو تفگیر لشکری لهری ما نوبرا گوندین تلاتی و شکرین ده زیده بوی هر واج هرمی جانا دنگی تقین آجیتی نهات زانین که شهر هی یا نه هات دیار کردن که دبی تقینش بر بمبین داویج شکفتان جیبه ام جاره کدن ببیجن که لباگو که دولت آترک دست به تفگیر لشکری کریه تفگیر لشکری جی لهر ما چای باگو که لچولتارا نابچه نسیبینا مردینه دست بگیریه گودارین هجاب میلیونان کس داخواز آزادی ریبر آبو بکن به میلیونان کرد و دوستین خواه لهر دورا جهانی سالوگرا 25 آ کمپلو نو نتیوی یا 15 سباتی بچالاکین جدا پیشوازی دکن ای سال به پنگاوا جهانی یا ده جوتماه 2023 هاتی دست بگیرن تکوشن آزادی ریبر آبو دا آستا هری بلنده لگلک دورین کردستان و جهانی چالاکین با باندور تینه دارخستن تکوشنان لدیجی کمپلو گران وی خواه جاره که دن نقادان نشان بده به کنفرانس جوین مش او چالاکین مزن و بالوره کشاندن سر پلگار اشکنجی علی امرالی و داخوازا آزادی فیزیکی ریبر آبو دوی واریده و چالاکی هری مزن که هدف خواه به 100,000 کس و لباجر آلمانیا کلنه هفده سبات بیل دارخستن چالاکیا پیشی به پیشنگیا جده کفه و تجه کفه به مشا درش آل پاریس بر به ستراسبورگ و دست بگیر پیشتی مشا 25 روزان و 15 سبات ل ستراسبورگ به مشا کی گرسی داخواز آزادی ریبرا پوره کرن هر وها باسکی که دنی مشا درش ل 11 سبات ل باسل بر به ستراسبورگ بیا داماده مدل سوئیسرا ل باجار بیلبای اسپانیا همان دمیده لواشنگتون البرقصرا سپیجی چالاکی و لپانزی سباتی ده بین دارخستن نها آگاهین گلکی برفره هنن هلبت لبلی هم دخوازن به مخاطب ویره چالاکیا هنکی گوتو بیش بکن امه به هفسروکا کن مده روکن آکچارا هلبت و نقاش بکن بکا چالاکی لسرکی جان آرمانجی و پیگ بین ده همان دمیده چقاز دور فره چالاکین و سردمه
هبالم بيجن ميوانا ما آماده هب سروكا كون مده روكان اكچا بمريا هوا روكان بخيراتي و شانامه زور سپاس که جناب کوت دما خوش بنا ما بقتان صاحبی گلک سپاس کم هربن بله هلبت دروشما ای سال بباندوره و هلبت هیچ نهاوه کارو خباته که وی گرینگ دست بگیریه به میلیون آنکس وی داخواز آزادی ریورا پو بکن امش وگوی دار بکن وکه کنمت وکه هلبت گله کرد و سینوان پلان سازیه و ای سال بطایبتش بو 15 سباته چیه؟ بله رکن جید زانن افسه مه پنگاوکی آزادی سرک سرک آپو دست بکر دویسه میدا نها یعنی به مشو شارکی و بداخیانیان و داخیانی چپا منیه کو نتنی کردو به پیشنگی دوست کرده دست بکر yani peyderpey sadi derbas kir bi sazî û rêxistin û tezgehê evê bêjim demokrat û sosyalîstê yani ku çepkir û hemû tep û di dunyayê da gelek devera ev daxuyanî hate dayînê ji bo şikanina tecrîtê û azadiya rêberapo û çareserî ji bo Kurdistanê be. Nihat peyvî da gelek devera da tevê Avrupayê û Bakurê Kurdistanê zanin Tirkiye tevahiyê Tirkiye ev ji bo 15 Sibatê ku em dibêjin êdî 15 Sibatê roja reş roja komployê em û vegerînin azadiya Serok Apo û tevahiyê zindanan ku îro di sê mehan derbas kir di rojiya birçîbûnê de ne evana hemû tev daxwazê wan daxwaza fîzîkî azadiya Rêberapo ye îro em bajarê Kölnê niha li bir dera tevê çep û dostê yani evê Türkiye ku ji bo rojiya birçîbûna zindanan dest pê kirin wê di mehal xwehiştin li bir dera wan jî çadir pêşiya domê çadir vekiriye em li bir derane em jî hate li bir dera me jî daxuyaniyê da tê sê rojan li bir dera rojiya birçîbûnê berdewam bike wek piştgiriyekî didin me ji gelek sazî û rêxistinê cûr ve cûr yani ji milletê dunya ne tenî Kurd dostê Kurda vê piştgiriyê didin me û yani ku li bir dera yani em dinêrin ku ev NATO'ya Gladyoya NATO'ya o tevahiyê yani Amerika li rojlata navîn dixwazin zêdetirî şergeş bikin ji bo ku em di rojlata navîn da bibixwedî hêzekî em bibixwedî gotin yani herkes dizane ku di ev 5 salê dawiyê di tekojîna Kurda da bi paradigma Rêberapo Kurd îro bû xwedî hêz û Kurd tekoşînekî wisa bê hempak û ji bo tevê gela dan îro mehetavê me dibêje ku Rêberapo ye. Rêberapo di çawan ku di 2013 da bangawazî kir bangawaziya aşitiyê kir çareseriyê kir masekî hate ava kirin lê ew destê tarî û ew Gladyo nava Türkiye nexwest ku şer li Kurdistanê bêrawestandin cardin şer dewam kirin gelek bêjim ji 2014 da çawan şoreşa Rojava ku bi paradigma Rêberapo avabûn û li vê derê îro tevê gel wê wek heviyê û sîstema konfederalîzmê dijî em dixwazin ku bi vî hawayê çareserîkî di rojlata navîn da pêk bê em tekoşîna viya didin viya dema ku em dixwazin bê Serokapo nabo lazim e ku destpêkê da Serokapo bi fîzîkî em azad bikin ku mehtabê di rojlata navîn da mehtab û serokê Kurda li wê derê yani çareseriya Kurda çar perçê Kurdistanê ye eger îro em bi hêza xwe û bi yekîtiya xwe
ام سروک گلی کرد ریبر اپو ام در نکبن و تکوشینا کردا 100 سال پاشتم که جبر چه جبر کو 100 سال بره چواب کردستان د پیمانا لوزانه دا کردستان کرن چال پرچه و جاردن لگور خو پیام لوزانه نوت درکم جبر بیا گرینگه ام نخوازن ایدی تکوشینا کرد ساره سریا کردستان پاشتا که جبر بیام خوازو کو دمل دست تجریت روشینن سرک آپور زگار بکن. بله به سایبتی چه herkesi ایسال و لکرنه به هفته سباته مشو میتینگی که گرسیه تیره دارخستن قاسو که مشو پانت آگاهی که تدسیمه هلبت اف مشو میتینگ ویجی مشو میتینگیندن چی هنک جداتر بیانه به تبلی بونا به 100,000 کس بلکه زیرتر آرمان چه کو چالاکی پیک بین گلو به وی هندو خوازن پیامه که چاوا بدن پلان سازیا و دیکی جان آسیده براستی حتی نها خبات چاوا بردوام دیکن بله نها دو کنزانه کو هر سال 15 سبات لشتراس بورکه ولات فرانسا لشتراس بورکه داتن شرمزار کرن لی مثلا پیوسیدی کو دا آلمانیا دا çünkü Almanya berjevendi pay vekan nav devleti Türkiye'ra o mesela rejima faşista AKP MHP'ra yani liser kurda pazarıya diknu ekavan nestere naha emdenerin Almanya hember saziye me hember takoşina me mesela ekeki حشكة يعني أو ديمقراطية كو قاشو لسر كاغز ويازي بدب بليردكن بقوتن بليردكن نوصايا لهم برتكوشينا ما أوزي وك سكنايب وك سكنا كي تركيا أم دخوازن أم بفي هواي ويزي بشتينن كو بدهال بردرا هبالي ما بسا كرميناليزا كرنا دا آلي هبالي ميكو دخابات دانا بيجم اكي وان دكن يعني لي برسين وان بعدكن وهناك هبالي ما هاتنا قرتن جبر بي اكيام بخوازن نشاني المانيا جيبتن يعني اف بحقوقية بعدالتية الكدري دبو بلا دماكو بويت لسر تكوشينا گلی کرد تکوشینا آزادیا ریبر آپو ونکارن به حقوقیه بکن لبر دراجی جبر وی ما بریاره ایسا پیوستی و ساعته دیتن کو دا آلمانیه دا اما لتباهی اوروپای و بین تبلی مشه ببن لهر دبره yani وک فرانسا هولندا بلژیکا وان ولاتان جی به اوتوپیزی خواهرتنه هر ولاته کی یعنی به هان اوتوپیز گرتنه و کبنری بین کلنه بازار کلنه آلمانیا بازار کلنه ده هفته سباته دا مجی وک آلمانیا وک کلمت متبه آمدکاری خو دا استا هری جردانه ما آمدکاری خو کریه کو اوتوپیزی خواهرتنه به ترینان کو یعنی هاتنه اقافتن ترین هاتنه گرتن جی دبری کو اوتوپیز جبر کو اوتوپیزان گلک هاتنه گرتن firma otopeza edi otopez de seonda nemaye her eyalette me girtine çünkü de Almanya'da 5 federasyonu mehne na her 5 federasyon o da bin sivana federasyonu me da meclisi mehne meclisi gel bana hemu tep de khabat dane je vay demek ki direce be khabat tekirin o belavoke mehne belavoke kadar fıstine her bajari da komisyon dora sati komisyon ava bune de her bajari da o bana derdi ki evin mal digerin deribderiyle dikın henekara bitine dikın hem sazi o hemzi malbat ara hem esnaf ara evi ziyaretiye tekirin o Musa belavoki xamdin u bangawaziyya tebribuna meşa hafde sıbatı dikın yani per gringe jiboyme u emwe gringiye zikine zaman yani tabi siyaset medare kurda be dosteme be
evê xebatê dimeşîne ji ber ku em giringî didine vê meşê ne wek meşîka yani her salî ne ku li bêjim ciwanê me wek jî dizanin li İsviçre li Cenevre ketine rê meşiyane ber bi Strasbourgê ve diçin li Almanyê ciwan dimeşin ber bi Strasbourgê ve diçin li pêşiya Konseya Avrupayê û li vê derê li basaziyê ev wek CPT'ye û wek saziya mafê mirovan e dosya amade kirine evana wê wan ciwan tê dosyayê xwe bidine hundir û daxwaza fizîkî azadiya rêber apo bikin yani armanca me ew e ku li tevahî Avrupayê em yani tenî ne nafikirin ku Türkiye evê tecrîtê û vê izolasyonê li ser rêber apo û Kurda dike tevê Avrupayê di navê da ye Avrupayê da ev komplo Avrupa bi destê Avrupa û Amerîka komplo hate plan kirin û Türkiye ji tenê qerdiyaniya wan dikan nobetê da ye ji ber wî jî em dixwazin ku hesab ji Avrupayê bêpirsîn yani îro em dinêrin ku di NATOya yekîtiya NATOyê mesela ji bo ku Swêd bikeve yekîtiya NATOyê bi Türkiye re rûniştin ser masê bazarî kirin bazariya wan Kurd bûn mafê Kurda bûn yani gelek dewleta bêjim ku daha berê ambargo dabûne ser Türkiye ji bo ku çekan nefroşi Türkiye lê em dinêrin ku ji bo ku Swêd bikevin yekîtiya NATOyê bazarî kirine û lehev kirine ku vê ambargoyê jî ve Kanada mesela ambargoya rakir vê ji bo işte İHA û SİHAn ji Türkiye re bifroşe çekan bifroşe mesela Amerika cardin derkete ortê ku di nava xwe da peyman çêkirine ji bo F-16 ku füzan bifroşine wan bidin yani li ku derê dibe bila bibe politika berfirehand belê di rojhilata navîn da bazarî gelê Kurd e Kurdistan e çawan 100 sal berê Kurdistanê kirin 4 perçe û hêjî dixwazin lozana duyemîn Kurda dayatmış bikin lê Kurd ya qebûl nakin çünkü Kurd ne Kurdê 100 sal berê ne ku tenê di nava xwe da bi heremî bimînin Kurd îro li tevahiyê çaraliyê Kurdistanê û cîhanê da xwedî hêzê kin lazim e ku em dê hêza xwe xurttir bikin em rê nedin ku kesê dinyan li ser me qerarê bigirin li ber me ve biryara bidin mehtabê me diyar e mehtabê me îmraliye Serok Apoye ji bo ku em Serok Apo rizgar bikin em mecbûrin hetanê dawiyê em tekoşînê bimeşînin û xurt bikin yani banga me tevê gelane ku kesê ku ji xwe re dibêjin em dibê demokratin û aşîtî xwazin azadî xwazin evana hemû tep yani lazim e ku bêne bahev bibine hêzekî di rojhilata navîn de em dinêrin ku tevî şerekî dijwar dêdektirî vî şerê sor bibe rojhilata navî bûye wek topa agir yani em eger ku hêza xwe nekine yek li hembel nesekirin em ê hêz 100 salê dinê paşda biçin belê zor spas dikim gelek spas dikin Rûken Akçe hevseroka Konmedê hûn tevlî weşaname bûn ji niha ve ji were quwet bê serkeftinê dixwazin helbet wekî radyo dengî gelemê we ji nêz ve bişopînin meşa girîng hevdê sibatê yani wek me got bangewaziya dawiye di hevdê sibatê da em li Kölnê ne em benda tevê dost û hevalê xwe ne ku yani ev meş û Serok Apo ne birdoziye ne îdeolojîk e nasname û ne tewa Kurd e lazim e ku em xwedî derkevin û em ji vê tekoşînê ne spas dikim o serkeftinê dixwazim dem baş gelek sağ bin spas dikim dem baş Fikrî rêber Apo
فکر مروفاهی گشتیه و جبوی مروفاهی بگشتیه گرک دکه مروفاهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارکک اخلاقیه یا مروفاهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروفاهی بگشتیه بله جنا شورشگر فرماندر ویان سوران ده سبات 2006 لحفتنینه لدیجی تجدیتا لإمرالی و بدنگیا لهمبری تجدیده چالاکی کرد چالاکی آوه بو سدام پینگاوه که برفره لدیجی تجدیده دست ببی اشیار بونک چی با او ببا سداما خورخ نکرنه ولی سالوگرا چالاکی آوه امبری خوب دنه ویکا ویان سوران چیه خودی باندوره کی چاوه بر به صحیح وطن رانده چی از ناسزگار بیتشی بجم از که مجادله و محیانها دو خیابی من هون یک شوینی باکور یک جدید میسر کردی دیروکا PKK بچیروک انجنین لهنگ به هم پاتشیه ev dîrok tevê hemû polîtikayên teslîmgirtinê jî bi pêşengiya van kesên ku ji bo azadiya gelên xwe tê dikoşin pêk tê. Leyla Walî Hussein di sala 1981 da li bajarê Sileymaniyê yê Başûrê Kurdistanê tê dinê. Di salên xwe yê dibistanê da rasiya PKK nas dike û di bihara sala 1997 da berê xwe dide nav repên PKK. Malbata wê pêşî qebûl nake û li dijî derdikeve. Leyla bi sekna xwe ya bi bîn û bi biryar bersîv dide malbatê û navê wê li vir dibe viyan. Ew bi ket dilsozî wêrekiya xwe weka fermandara gerîlla li çiyayên Kurdistanê bû xof di dilê dijminên Kurdan da. Rêbera xwe di sala 1999 da bi kompleyê kireş dîl tê girtin. Li hemberî fermana mirinê ya dijî Kurdan hatbûdayîn gelê ku jî bişiyara hûn nikarin roja me tarî bikin dest bi berxwedaneke fedayî kir. Leyla Walî Hesen ango viyan jî agirê azadiyê ku kawayê hendem mazlûm Doğan û Zekiye Alkan pê xisbin li bilindahiya çiyayên Kurdistanê ji nûva geş kir. Ji bo tarîtiya ewrên pazdê Sibatê ya sergerê Kurtrake di şeva dudoyê Sibata 2006 da tevlî kervanên bi dilên agir bû. ولی فرماندار ویان سوران برای چالاکی بکه البته نامه دنویسینه بحثا آرمانجا چالاکی خودی که داخواست جگل هوالو هگرین خودی که دوی نامه خودی جی البته بانگ دیگه انها جی برای خواه بدونه بیکا بانگاوی چیه Leyla Walî Hussein bi navê xwe şoreşgerê Viyan Soran çalakîya wê li dijî komplo bêdengiya li komployê bersivek bû ku banî her kesî dikir xwedî li rêbera pot derkevin û bibin xelek. Beriya çalakê nameyekê bi hesret jî rêbera pora dinivîse wiha dest pê dike. Ji ronahiya şevên tarî ji rêber apore. Ji roja ku min navê te bihîst û nas kir, jiyanê hîs dikim, dizanim ez kî me û divê çawa bijîm. Ango bi hizr û ramanên te ez hîn bûn bûwa te bijîm. Te ez fêrî azadî û serbestiyê kirim. Dîlketina we di min de zêdetir hejandineke bihêz û biryar a azadiyê çêkir, min hêvî û bêrîkirina dîtina we tu car winda nekir. Îro jî di pazdê Sibata 2006 de em dikevin salvegera heştana komployê. Îro gelê Kurd li her çar aliyê cîhanê li dijî siyaseta qirkirinê ya ku li ser rêbertî tê meşandin nerazîbûna xwe nîşan dide. Ez jî li hemberî wan êrişên nerawa dixwazim di pazdê Sibata îsal de wekî jinekê germahiyekê bidim çalakiyên berxwedana gelê me. Viyan Soran balê dikşînê sergiringiya çalakiya xwe û vê daxwazê ji gelê Kurd ê li Başûr bi taybetî li jinan dike. Niha jî di nava vê bêdengiya mirinê ku li Başûr heye, dixwazim wekî jineke ji Başûr pirkêm jî bê deyn û berdêla ket û qenciyên we bidim. Ez ê pir şad bibim ku encameke serketî bi dest bixim. Di dawiyê de silav hezkirin û hesreta dîtina xwe pêşkešî we mirovê bêhempa dikin. Ji bîr nekin, em pir bêriya we dikin. Viyan Soran
بله وجی پیاما ویان سوران بو پشتی خواه نامین کنی ویسانده بو ناجه بره خوابدن با کروشلاتی سوری و که زانن اپراسیونا اولهی و مروفیه 27 چیله لکامپو هلی دست بکر دروجا هفتان ده دوام دیگه هلبت حیانها گلک شانین دای شیهاتنه گرتن چکو جبل خانه کتنه دسته هزین پاراستنه بشکریجی هنن نام بره خوابدن و داره بیکا بپرسن کوپاراسیون چاو بردام دیگه روزنامه‌وان سارا سید اوران بمره هوا سارا دم باش تو بخیر هاتی وشانم دم باش بجوارجی سپاس دیگه هوا سارا از باورم هون و اپراسیون هونجنیز و دوشوپینن ایرو روزا هفتانه گلو اپراسیون دکیجان آسیده دوام دیگه تو هنک آگاهی بدیم و آدن جیب هم دخوازن هنکی جتگوی دار بکن آرمان جوی اپراسیونی بسایبتی چیه؟ بله وکی و گوتی اپراسیون مروی ابلهی روزا خوی هفتمین ده به پسنگتیه به تایبتیه پرجا قصده و بردوام دکه بله براستی جا قدره که چتا هاتن گرتن یعنی روزن دسته که و هیا نها پر گوهاتن ده هندره کامپه ده هیا یعنی او تو دکاری یعنی کسین که ده نوا کامپه ده جیان دکن داهی ایرو داهی مرا دگوتن باشه هون هاتن یعنی هندک زخت زورداری که هندک کسین که برای یعنی به تکلیه واندای شرحنن به گل را دکرن یعنی ناراضی بودن گل برانبری در دکت از تشتی که خب بس تری نیم بو بس هزین قصته یکو شنگه حق روزم دوردانه بجام شنگه هون هاتنه امرحت نفس دستین یعنی زخت زورداری هندک آلیه دا مرود کاره خاطیش کناندن یعنی به تایبتی از 34 چتین گوهاتی گرتن یعنی پر هم ده هندری کامپه دا ریخستن کرنه که ده آستکی دا هبویه یعنی به تایبتی جبوی زاروکا او جین تایبت جبوی کو بکاربن پرورده بکن چکر بون زاروک ده هشمانده کو آنتی مروانه دادم مشاندن یعنی کسی که بروان دا در باس بون به تایبتی هم وک روز وک حواله میرا همدنه به تایبتی وان را دکرن دما مدیمانی وزارک دکشان وسا دست خمره ده هجاندن وسا اشارت سری دکن گفت همسوا جکنین ام لی وزارک 4 سالیه اما نزکاتی وان بیبی رنگی در دکتن کبر داوتن لشکری ما یعنی نزکاتیم دعات بیبی رنگی در دکت ندخواستن ورن جبر هشمنده که دابو آواکرن چبو یعنی نه او کسین که وکو که دنگته از بارم دنگ پرسکری که بردوام دیگه هوا سارا دنگ متیته گلو هوا سارا پرسکری کامیا او اینترنت هیا اگر که حواله مجارک دخواه بگینن هوا سارا و گلک باش به ام نوچه دو دوری ده بردام دیگن حتی کو پیوندی جارکی دن به حوال سارا را چی بو هلبت گریلاین یه جاستاریشی در باره هل به تجریتی و بطایبتی پینگاوا آزاد کناره بر ابو دا آخوینه لملی دن کارو خبات هنن لملی بطایبتی لملی رقای بله حواله من بجن هین تلفون آمده حتی که تلفون آمده بهم نها بری خوابدن پیامین گریلاین یه جاستاره دلیلا بوتان و مدیا کوبانی لسرش بطایبتی تجریت آخوین بحثا گرینگی آزادی ربرابو کردن و گوتن ربرابو لیگری نامه آزادی خوردگه دمو کو ته گوتن رهبرا پو هنی به داره دسپیک راستی آزادی انسانیتی ته بیرنی برو ان راستی ویدیانه که آزاد و کف اخلاق وجدان هنی با مجرد دمو کو ته گوتن رهبرا پو مجر من هینا پیتر ته بیرام رو ویدیانا رهبرتی بخوره میناگو بگره پیشنگتیش گره خوره کرن دما کو من میزدی که ام دخوینن دما کو دیالوگ رهبرتی به جیانا رهبرتی کو مال ده جیان کرده به هنی به هر آوی کداوی خوازاوی بوناوی بال دکشینه هنی بسر مروف هنی مروف دمه که انسان چه خاصه خوازایی به چه خاصه براستی خواب ناف بکه هنی او انسان او قصه خوش شده او انسان او قصه لگری نوی زنگین دوه
تجاری به ربرتی جیانه که اوسا حسان قبول نکن ام برانبر به حیاداوی شهر خواه برتر بکن. راستی دما باسا لیبرتی تکن حیبتی او گلی هانا بندسته بیران بورده چاوش بو ربرتیش بو وی گلی خواه فدا کرد او قا سالین خودش و چاو سالین خواه دریش مجبوی گلی که این بناف چار بیورانده راستی او تشتانات بیرامون بخواه باندوری که پر جداد مداد بی آوا کرن از بی انسانه که راستی بوی گلی که خواه فدا کرن یعنی جیج بوی تایبت جنه بگینه آستا لطکه خواه فدا کرن بوم خواه راستی هیزه که پر جداد دادم بیبرتی و سخاش بوم فدا کرده پیسته اجوا کشن ببم لایقی ویتشتی کو بگیجم آستا کو بیبرتی سگنا کجمت خازه دخوازم خواب بگیرم آسته کو وکی بیبرتی دخوازه کسده کی وکیشن چا سگنا هید خدا واب کن راستی بیبرتی او هیزا کو دایما او باوریا کو دایما کو محیا روجین خوی چه ناب جوا که دا ندیتی یعنی هر کو ریبرتی درکت او باوریش بوشنی نهاد دای ام به طرز ریبرتی کو دده پیشیا مگه شر بگین از بعد کن کو همو شهیدین کو شهید کردیا به تولی وانجی ماستر راکن وش خود تکوشینا مجی افه کو ام تولی شهیدان عرده نهیلن هرچ قصد سلام بله اولین بیشتر تلفننامه جاره کدین آماده روزنامه‌وان سارا سید ابرام بمریه هوا سارا دم باش جاره کدین بخیراتی بشنامه هوا سارا دنگی متیته هوا سارا دنگ تی گلو بله حوال کرم که ام لجی مایی بردوام بکن تهنه که بحثا کامپا هولی و خطریه و دیکرش به طایبتی هم دخوازن هنه که جویجی بپرسن گلو فرماندار این که تبلی پینگاوه بونه شربان این تبلی پینگاوه بونه و پینگاوه که دست بکرنه چاوا دنرخینن چه دبیجن بله این اب هفت روزن براستی هم ده تدید روزن دسته که براستی خوشلن هوایی نپرگونجا بوج بوی اپراسیونه در رخ میزی چروان ده کامپه ده اپراسیون جیو خود دگرن پر بجوشه که مزن پر به ادعای که مزن هف گراندون وان دوان آلیا دا چه دبو یعنی هم موسا کار خدا تیز نزدیکاتی هم یعنی آخرم بوس انجی گردن تش درخواستن یعنی رقم کو واچته انا تش خو جین hani پر به اوله پر بوسا و شرطی دوسا و شرط بون کو دیسا کو یعنی شروانین قصده دیسا وانا دیتن اوسا درخواستن نزدیکاتی وان او کوان به ادعای کو ام ده کامپ هولی دا فکر دایشه میتونه بکن به وی ادعای نزدیکاتی وان داده که و پراتیک وان جل گور وی چارچوبه ده دمشه من دمی وقتی وقتی فرمانداری وانجی نزدیکاتی وان بیرنگی هم جوش مورال داینا هم ده شربانی خوا هم زی کسی کو ایدی برانبر دایش نخواستن بوان را جیان بکن بوان را جی دبن چافکانی که هیزه بله پکی از ویج بپرسم گلو آگاهی و هنج بک ویج ببیجن یعنی هم وکی را گهاندن یه پیج بتایبتی جن نیز و هون به پنگا و دشو پنیج بکو از بارم اب درفتن کو ددن و درفت نکارن روزنامه وانین دن پیدا بکن گلو اپراسیون و چند روزی دن دوام بکی چه دبیجن آگاهی درباره جمعه دنگه وقت بدکارن بله مگوت جبکو یعنی وکی را گهاندن یه پیجی هون وی داره لبورن یعنی اف وکی جبو سایبتی جبو نیز و هم بشوپین و اپراسیون درفته که گلو چه ده بیشن اپراسیون و حتی کنگی دوام بکه دویالی ده آگاهیه که جمعه دنگه وقت بستیم نکم از جار نه دنگه متیتا این اصلا حتی مگو اپراسیون و چند روزی دن دوام بکن دویالی دا آگاهی هیا دویالی دا دراستی آگاهی نه یعنی اپراسیون لگور پیستیه بردام بکه یعنی گردای ویهین تدا خویانی نه حتی داین
ام وکی دیجی هم تشت درد کون یعنی براسیج تشت درد کون چطور گرتن یعنی دو داهی جبل خانه قدر هاتن گرتن یعنی دو قلش هاتن گرتن 300 مرمی هاتن گرتن بمبا هاتن دیتن یعنی تشتین بیرنگی جبخانه درد کون ماین درد کون یعنی بیرنگی یعنی اپراسیون بردام که هر روز تشتین جور به جور تنگ دیتن یعنی جبر وی امن کارن تامنت تشتکی بیجن بله زور سپاس دکم سارا سید اورا روزنامه‌وان تو تبلیغ و شاهنامه بود درباره اپراسیون د آگاهی مرا پارو کرد بشیم دم باش خود بشوره سال بشوره ملکو در نجام بنوچه که هری داوی مجبور پار ببکن و بوی هوای مخاطر خوش و بخازن و برای خوابدن رقا الى رقا ناوند پشکری جواکی هاته وکرن اندام مجلس کمبونا جنان کمیته جنان مجلس سیویل ریخستین جواکا سیویل کمیته سازین کانتونه اندام کمیته چاندنی مجلس چاندی هزین اولکاری هندورین و یکتیا پاریزران ده وکرنا ناوند ده آماده بون لناوند 11 نویزگه هنه پشتوانی درونی نویزگاه جنان نویزگاه نرخصنی و رهبری ناوند حول ده دورین پشتوانی درونی و پیشه‌ای وکه خباتین جواکی و قانونی پیشکش بکه پیشگیری جوجنبی سیوی کال پیر و آسنگداران بکه و درفتین پیگوژانش بو کسین جکامپا هوله و دیگرن پیدا بکه هفسروکا دستی کاروبارین جواکی و خبتاندنی جهاد حسن دازانین رغمی زحمتیان وان ناوندا تایبت بکرین و خباتین جواکی جی پیشکشی جواکی بکن هفسروکا مجلس سیویل عراقی هیوین اسماعیل جواکی ناوند لشینین کانتون پیروز کرد دوره ناوند جالی دایکا شهید شارزاگروز زلیخا محمد مسلم و خاطر بکرین ملکو در نجاب ویا و امهاتن داویا اکتوالاجن حتی برنامه کردن بخاطر